sagana kaya'y ligaya na. Pamatulanin ng Diyos, pamatulanin ng Diyos, pamatulanin ng Diyos, ning balean. Pamatulanin ng Diyos, ning balean. Pamatulanin ng Diyos, simbalela. Ninyang hindi nuwi-nuli na lang, ni hagking Sion inuli na lang. Para mo petong yamong paninap, ning labibibing at mulang timan, ning dila minipanan itlang, lalit king
Puriyan at pasalamatan ing malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, yabetala karing panalangin tamu ding mag-sponsors, kambeding karelang pamilya. CPC Officers Barangay San Juan, Sister Maria Flor Anichete, Sister Rowena Rosel, Mr. and Mrs. Daniel Makaspak, Presiliano Dukut, Mr. and Mrs. Ronald Makaspak, Sister Eling Ongbueco Makaspak, Nenet Lim, Mr. and Mrs. Nino Enriquez, Merlin Kabiling, Karen and Zab Enriquez, Mr. and Mrs. Edwin Kabiling, Mr. and Mrs. Rodrigo Wanta, Sister Grace Magupoy, Mr. and Mrs. Romel Bansil, Mr. and Mrs. Danner Vitug, Sister Estela Santos, Mr. and Mrs. J. Santos, Mr. and Mrs. Roman Malit, Mr. and Mrs. Arnel Baluyut, Mr. and Mrs. Jerry Kabiling, Mr. and Mrs. Tommy Montejo, Mr. and Mrs. Librado Mercado, Sister Betty M. Navarro, June Vitug, Vida Mangalindan, Pablito Vitug, Wilson Pusung, Mr. and Mrs. Alex Vitug. Antimurin paraking kapasalamatan dari Mauro Vitug, Mr. and Mrs. Raymond and Lourdes Balagtas, Merlita Morales, Dominic Santos, Nati Lingad, the family of the late Francisco and Natividad Mendoza, Lawrence and Kay Ann Salazar, Lecom, Mr. and Mrs. Rudy Dabu, paraking karelang wedding anniversary. Paraking birthday blessings dari Maria Excel Dabu, Carolina Samia, Michiko Lingad, Hari Malit. Special intentions kambe daring karelang pamilya, Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Mrs. Yoli Pineda, Board Member Maylene Pineda Kayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, JD and Janet David, Jovi Ivan and Pamela Machas, Edith Rodriguez, Alan and Edna Vitug, Maria Excel Dabu, Chris and Mel Imbo, Doktora Trinidad Roque Arcila, Francis Ray Bansil. Paraking malaguang kapaldanan dari Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dizon, Victoria Manyo, Edna Austria, Agustin Nelson Vitug, Alicia Santiago, Francis Ray Bansil, Christine Maria Valencia, Mr. and Mrs. Armando David. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na ri, Emigdio Lingad, Demetrio Barin Sr., Nilo Paule, Juan Sr. and Juana Gilas, Bienvenido Limson, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Venancio Pantig, Arnulfo Zita, Salome Zita, Augusto Zita Sr., Edelwina Zita, Enrico Zita, Loida Ruiz, Alicia Bansil, Andy Arcila, Gaudencio Gozum, Florencia Gozum, Paz Gozum, Carlos Maliari, Among Leonard Flores, Among Rudy de Guzman, Among Marlon Cunanan, Among Oscar Cruz, Among Larry Sarmiento, Among Francisco Lansang, Simeon and Regina Kabiling, at karinganggang kaladwo king Burgatorio, lalong-lalo na detang alanang makaga nakakarela.
Ikinig pa ang puning anak, puning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapaan ginatang Yesu Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan metong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kaya kaon timurin. Kapatid si Santala rin kaya katang kasalanan, pagkarapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ginuit uling emi parating daraptan, itang mayop at matulid, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Uling ela parating maging sapat at patutu kay kami, ring dapat mo, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Uling eke parating malugod at susuyo kay ka, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ang Diyos sa may bayang totoo, pakadulwa nakatao, matiging pangapatawad na rin kasalanan tamo. Itala nakatasan na kimbilang angga. Amen. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at pinyado, kapayapaan, naritaw, kayang kaluluran. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at pinyado, kapayapaan, naritaw, kayang kaluluran. Manalangin tamo. Oig pa, king tangka mo para king kaligtasan. Yung amano mo, may katawan niyang tao. Iti belita ning metong ay anghel at bait niya ning Birhen Maria. Ikasan ng sasalpan tayo, king ya ingin duning Diyos. Tanggapan may ing sawop din kayang panalangin. Itinganadwan may king kapamilatan ng ginamang Yesu Kristo ng anak mo. Ang mabibiyat magari kambe mo, king kami tunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman, king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Nga naning Ginoo, karing tawong kayang pinili. E nalumwat, iligtas da kayo. Inyadaptan yu itang mayap at matulid. Panwanan ko loretang parating, mangiling king aldoning painawa, at era gagamitan iti, king eustong paralan. Panwanan kula, ring e gagawang nano pamang dewakan. E nasukat sabian, ning tawong dayuan, ame kiyanib karing tawong pinili na ning Ginoo, inganti kanini. E naburi ning Ginoo, ing sambakong kayabera, ding tawong kayang pinili. Ating Ginoo sa sabiana, karetang tawong dayuan, ameging dake ning kayang balen a pinili na, amalugod at susuyo kaya, ampon mangiling king aldoning painawa, ampon tapat king kayang kasunduan.
Idalara kayo king Siyon, king banal kong bundok. Dinanda kayong tula, king kanakong balepi panalanginan, at tanggapan kula, ring sakripisyong darawon niyo, king kanakong altar. Mayawo siyang balepi panalanginan, ing templo ko, para karing sablang tao. Ing Ginong Diyos amiyuli, king kayang balen Israel, iba't king pangayugsena, king marayong lugal. Penga kunang itukwi nala, ring aliwang tao, ban Machiabela, Karela. Ing amano, ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos, pusdan mong ding sablang bansa, purihan da ka, O Diyos, pusdan mong ding sablang bansa, in purihan da ka. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Haslagan mo kami sa naking lupa mong malang. Baning meto sikluban, abalo na yung kekang kaburian. At pigkalob mong kaligtasan. Pusdan mong ding sablang bansa, purihan da ka, purihan da ka. O Diyos, pusdan mong ding sablang bansa, ing purihan da ka. Pusdan mo lang bansa tumulala at dalit masaya. Uli nga lang pa mga biran, ingke kang kaya tulan. Karing sablang balayan, at kekalang patnubayan. O Diyos, pusdan mong ding sablang bansa, purihan da ka, purihan da ka. O Diyos, pusdan mong ding sablang bansa, kinke kang asikan, dakalingke kang pupulan. Ing Diyos, ingke katamong Diyos,
yaing may kalub kanitingan. Papanwana nakatamungan ning Dios, sana tigalang det pitakutan nuka rin man. O Diyos, pustan mong dinsaklang bansa, purihan na ka, purihan na ka. O Diyos, pustan mong dinsaklang bansa, purihan na ka. Parangalan tayo po ing mayop a balita. Nyo ing ari daratang yo, ing ginuning meto yatu, at itimawa nakatamu. Yung ginamanatili kaya kayo, At kekon timurin, pamipas siya king maya pabalita, agpangkang Juan. ligaya keko o ginu. Jesus nga nakaring Hudyo, pepadala kayong tubod kang Juan, at pepatutuan na ing katutuan. Eking ulining kailangan ko ing patutuning tao, nunay sasabihan ko iti, banmiligtas kayo. May ngari ang sulong milalablab at maslag Juan, at biriyan yung matula kayong sinawli, king kayang aslag. Ating pamipatutukan ako, amaygit king pamipatuto ng Juan. Itapin ding dapat aparapat ning igpakanako, akanako namang daraptan. Deti ilaring patuto kanako, kingingig pa yang mitubod kanako. Mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Mayapayabak po. Giningal daw nga itiyeng mumuna ng aldoni kaya katamo nga sembambengi. At yung kaya katang maging tema, kilob na ning siyama aldoning sembambengi, pati na yung kapaskuan, ya pinitang telaga ning Santa Iglesia, anting kapagsadyan king 500 years ng pangapait ng Kristyanismo kiti Pilipinas. No? Tinatang iya Imagelan sometime in March 16, 1521.
at lakad nepin simula ining Kristyanismo. Anya king 2021 500 years neng mibay kay katamo ing Kristyanidad. At dining itang temang talaga na kay katamo ning Santa Iglesia pintangan ng gifted to give. Gifted to give. May regaluan at magregalo. May pagkaluban at magkalob. Mirinan at mamiye. Gifted to give. No? At then ilaring kay katamong pigunaman. May pagkaluban tamong kalam. Yapin ni Jesus mismo. Yung may pagkalob kay katamo. Betong yung regalong pagkalob na ring Diyos. Huling tayo man pignasan, tayo inawad, tayo pipawasan. Kusang lub na yung binya kay katamo ng Ginoo, ban manatbos kay katamong kasalanan. No? At dening pagkalob na ngayon, regalong pagkalob na ngayon ng Ginoo, atin niyang katangian. Tetang katangian na pagkalob na ilang tunggal-tunggal tamong simen. Ban kinalanan lubusan nung nano ing meging kawugnayan na kaya katamo ng Ginoo. Agpang kareting bagay-bagay ay pasyag na kaya katamo ng banal na kasulatan. Ngayon nga itong iti, nung dimdaming niya masama sa Ebanghelyo, magsalita Jesus, uling kaniting penandit adatang Jesus, ing Israel, binayang malulot, king kayang pamanaya, tungkol king panyatang naning tagapagligtas. May ngay ni panlauling king makabang panawon, alang propeta, dinatang king Israel, baneng larinan, ing maragula kasidan, pining pangayalipan da, king imperyo na, ning Roma. No? Anya-anyang datang Juan na maminyag, John the Baptist, at magsimula yung menaral, pigkamalyande. Anya dining mapila na mamuntukan ting mga tuaning balen, pamuntok na rin Fariseo ang pang-iskriba, tiburan dala, pakutang danino ika, o ba't maminyag ka, na aning pake mo, no? At nga na ning Ginoo, di na tang peninterview at pepatutuanan na ing katutuan. Anya, di na tang Juan Bautista, ban patutuanan ing katutuan, ban isadya ing katutuan. At nano itang katutuan, dapat nang isadya, yapining panyatang na ning tagapagligtas. Yapin mismo, Jesus nga na, intutunan niyan nga na, ako kailangan ning patutuning tao. Uling ating aluwang magpatutukan ako. Ating magpatutukan ako, yapin mismo, ingigpakong at yubanwa, kapamilatan ning pamanupad ko, king kayang kaburian. No? So, yung magpatuto, ing mismong igpana. Ing mismong igpana. Anya, dinatang Juan, ban magpatuto, king katutuan. At nining katutuan, yapin mismo ay Kristo. Anya, pinasasabihan ta, king teolohiya nga na, Christ is the embodiment of truth. Christ is the embodiment of truth. Nabala mo, Kristo, yaing katutuan ami katawan tao. Kristo, yung katutuan ami katawan tao. Nya, ngayon nga itong iti, yung kay katamong pigunaman, yapining katutuan. Sano yung katutuan? Yung katutuan, yapini Kristo. Ating sablang tiruna at amano na kay katamo. Yung mismong biyena, yapin niya yung katutuan. Jesus mismo, yapin niya yung katutuan. Yapin niya yung katutuan. At binang makabaldugan ngayon panahon na iti, ingpisab yan yung katutuan. Uling, siguro, naman makalingad kay katamo, ngayon panahon na iti, anong gusto kanita, no? Biyuranan tamo, bibabagyuan tamo, king dakalawas ng tamong fake news. Tamo balo nung nano na yung totoo. Karing mayaliwang balita, karing mayaliwang panalakaran, abi sa salungatan ngayon panahon na iti. Ating sasabing,
Yung COVID-19, it's a fake, ngara, it's a hoax. Bakit? Unang pitutuliran mo, percentage-wise, mas nakalang mga mate cancer victim, tuberculosis victim, kesa pa kining ausan tamong pandemic. Dapat yung pandemic, hilapin din yung cancer, tuberculosis, yan yung panahon uling mas marguling percentage aka mamate kesa kining pandemic. Ngarang magsalita, ring aliwa. At yun naman magsalita na talang patutwanan na talagang grabe yung sakit ini. At dakal na naman may sakitan. So, emo na balo. Di nga liwa sa bendag, metong yung gimmick ini, ring tawong powerful para i-control de ingyato, something like that. So, eta na balo nung nano yung totoo. Eta na balo nung nano yung totoo. Anya metong yung aus kay katamong Kristiyano. Ing panalakaran, ing katutuan. It is expected from us, bilang metong mga Kristiyano, ing manalakaran king katutuan, ipasyag ing katutuan. Totoo, hanapin, truth hurts, no? But I'd rather get hurt with the truth rather than be comfortable with lies. I'd rather get hurt with the truth rather than be comfortable with lies, and resolve, no, to be with God in bad times than to be with the devil in good times. To resolve that it is better to be with God in bad times than to be with the devil in good times, in good times. So, papasyag na wari. Baling manasikit ka alang-alang king katutuan. Katutuan naman yung panalakaran mo. Katutuan naman. Kaya sakit ang komportable kapit sa pamibebe, yung kalaraman naman, falsehood, yung maging tuntunan mo, king biye. Wala na rin mapila na kasabihan. Tingmo naman sinabi, betong yung writer, Chesterton, nga nam, the worst evil in the world today is not falsehood. It's not falsehood, but an ending repetition of half-truth. Half-truth. Yapin ka nyo yung maragula makasira ng panahon na iti. No? It's like the devil. Yung devil, yung kayang pamanuksun ng demonyo, it's always half-truth. Yang misan ating kwento kan tungkol ka rin, no? Ing mabubulabog ya kano, isa ta na suling dakal na laman tawang yaman wala kay estilura, no? So may gather yung kabinete. Bago tang nung nanong masanting ang modus operandi para atok sudala rin tao. So itang traditional way of doing it. Nanong traditional way of doing it? Sabihan mo lang Diyos. Nya gawa nung gawang marok rin tao. Wala naman Diyos. Ito to yung Diyos. No? Ay nga na. Kaya yan. Effective yan. Meto naman sabihan mo. Ala namang impyerno. Wari nga na yung Diyos. Kalukurahan na katamo. Ang diyang mete kang marok. Ala namang impyerno. Yung ngapong ginod. Dala na kapamuren banwa. Uling kalukurahan na ka. And that is half-truth. That is half-truth. No? Metong pa. Sabihan, itang metong ay piningpeko final. Ang may modus operandi rin yun mo naman, no? Sabihan tamo, ganang panaral na rin pare, tungkol kayong apong gino. Tutungan yan, tutungan. Ating Diyos, ating impyerno, etc., etc. Ito'y tukso tamo, eko mamalagwa. Eko mamalagwa, take time. Enjoy your life. Patanang matuwa na ka, patanang masakit na ka, patang grabe na ka, kanita na ka lumapit king apong gino. O yan yung tuksugin no? Anya dakal kaya katamos ng kaya, mabibiyatamos, no? There is no death. Bala mo latanang kapupusan na biye, akakalingwan tamo ating kamatayan. At sasabihan na kaya katamo ng gino, ay tamo pa'y pirayit, buling datang yung kamatayan, kaya tamo balo, kaya tamo pagsadyan, no? Anya, kailangan, king balang pinandit, makasadya tamo. Ngaytang, kasi biyanta mo nga tamo, little knowledge is dangerous. No? Half-truth
is dangerous, no? Ing kanong tita kakabiyasnan, makadisgrasya. Makanya mo naman, ing kapit ng katutuan, makadisgrasya. Ganakakulat ang kwento na ang apat na tugak. At yung apat na tugak, makasakilakit ang troso, no? At yung troso ngayon dadagos siya keng ilog. Kingera balo, itang seponan itang ilog ay ito, metong yang malalam bangin, mamagos danum. It's a falls, no? Matas, metong yang mata sa falls, no? So may pag-argue na rin yung apat frag, apat na tugak, nga na ning metong, nga na, gagaloy ang aning troso. Sinagap na yung metong, nanong gagaloy yung troso, yung gagalo, nga na, ing danom ng ilog, yung mamagos, niya gagaloy yung troso. Sabi naman ng metong, nga na, mali kayo. Intutunan yan nga na, at yung ang isip yo, huling nung ngayon inisip, alang magsalita kayo, na yung troso gagaloya, o yung ilog, mamagos siya, nga na, so checking mind yo. So, ito may kakasundo, kit ng dining kapat. O ikaw nga na, ano nga sabi mo? Nailing kapat nga na, tutunan yan nga na, gusto ko nga na, wala namang mali kayo, papapate kayo. There is nothing to argue, no? Totoo nga na, kikimot siya yung troso, kasi daragos nining ilog. At iting bagay nga iti, kukonfirm na, ning isip yun, uling ating kong isip. Otherwise, alangan nga ngayon, nga na, no? So, gusto ko nga na. O nang burining metong yaw mo yung gusto, nayatanggap, ilang atlo, gusto langan. So, may patela, o king kamwara, yung gewara, iniragong kapat, big disposition na gusto langan, inatsari ragu, no? Inugsere. Mapna mo, king pamanugsera kayo, may kakawat siya, kitang lele, pangpang, naningilog. And by that time, ining troso, at yun yung panabo, kitang malalamabangin, amamagos sa danom. At may pahamak la. May pahamak la because of half-truth, partial truth. Migiligtas siya ining metong because of the full truth. No? So, yapin niya ning metong nga maulagang dapat tamong disposisyonan ngining panahon na iti. Ngining panahon na iti, marabalo nga napin nung nano'y totoo, no? Nung nano'y totoo, nung nano'y ngali, Kanya itong may itong kasipin nga na, truth exists, and falsehood has to be invented. Truth exists, and falsehood has to be invented. Tutupi naman. Yung katutuan, yung realidad. Yung kalaraman, pigawaan na ng tao. Pigawaan na ng tao. For whatever reason, pigawaan na ng tao. Yung kalaraman. No? Anyapin ngayon ni tamong sabla. Bilang metong nga Kristiyano, o ining metong tamong idala ka rin kaparatang tao. Bi pagkalaman tamong katutuan, kapamilatana, Yesu Kristo. At ini, yang dapat tamong idala at igising ka rin kaya katamong kaparang tao. At balo yung yaning panahon na iting, ang nakawulagay pamangising tamo, ka rin kaya katamong kapatad. Mabibiya ka king kalaraman, ala tamong kararasa na masalese. Uli nanita, tamong may papagtiwala, may pate-pate tamo. No? Nung nanunanong mga palyari, because we live in falsehood, ngining panahon na iti. Ating masakit siya pinitang, ala tamong tuntunan king katutuan. Why? Kita pong misan, may minyag ko po. 30 lareng bininyag ko. Out of those 30, 5 lamong ding pengaring kasal keng pisamban. Detang 5, kasal la keng huwes. Detang 20, kasal la siguro keng lalambale. Lalambalera. Hala, kasal. And they don't care. Ngayon sabi ko karela, yung balong mabibiya kayo keng pamikasal. Nga ako. May po balo nga rin, ngayon mo sinabi. Siyempre, sabihin, alala, pakialam kayong kasal pantayanan. Balo yung akong gino.
Uling yung apong Ginoo, yung panyo kadta mo king katutuan. Makanan mo nga baling may nga bagay tutuya. Ikutang mo king sarili mo, nanuwari ang kaburyanan ng Ginoo kining sitwasyon na ini. Ang kaburyanan ng Ginoo, yung panyo kadta mo, nung yung bagay nga iti, katutuan niya o kalaraman niya. Katutuan niya pa siya makayakmay. Halimbawa, question of abortion. Question of abortion. Payabort kay inganako o wali ke? Ating may itong kaso, no? Ditapin, dahil nga luwa, alang-alang keng protection, keng kamarinayan ning meto nga babay, no? Makarine, ing dalagang dalagay, kay ba't may buktot siya keng alimom. So, nanong gawan da, payaborta niya mo, baka nita, aligtas tayo kamarinayan, no? Is that the right thing to do? Nanong sasabihan na ng Ginoo tungkol king bagay ngayon? Ing Diyos yung ating upaya king biening tao. Ala ninu pa man ing ating upaya king biena ning kalupan ng tao. Uling ing Diyos binyeneng bie anting regalo king tao. Anting regalo king tao. Baning ingatan. Balang may papaningat king bie. Uling regalo ning Diyos. At yang mo bukod ing ating upaya king biening tao. Yapin yan ang katutuan. Yapin yan ang katutuan. Anyapin misa ni Eldo. Inyang tsuko kitang metong hospital. Maglay niya ako. Lipitan ako nitang metong anak niya ata nitang metong pengaring papala niya na mga anak pakilin niya yun na po imako. Uling grabe na po. So, talina niya ke. O na yung patsya makanyan. Inggawan ko patsya balo kurugong ine kumaba. No? Talagang pangalkalan kay pilubluban. Bayang maglinis, bakit nga sadya? So, ala kang sakitalo, ala kang paginakit, ala kang muha, ala kang depatan na kasalanan kitang milabas, hanggang ini kukuluan na ka. Bali, may nga gayang matuwa. May nga gaya uling, inyang 25 years old siya, may commit siyang abortion. May commit siyang abortion. No? At from that time on, gilwani ning konsyensya na. Patsetin niyang akit ay anak, ama mamate. Nung mapilan mo ngaldawa mo nga na, kung may patudtud. Patseti kung anak kagagaga, o panasakitan da rin karelang pengari, kung may patudtud. Guguluhan na ako ning konsyensya ko. And there are times nga na, patang magmuni-muni ko, aga nakakaya, no mo kayang sineseke nga nakita, makanano yung mo kaya rago kabilyanene. Something like that. Gilwanin ng konsyensya na for the last 55 years. Eya mi tahimik, eya mi payapa. Taya aloko in konsyensya tam. Bisa kate bisa, guluhan na katamo ning konsyensya ngayon. No? So, ayami payapa. Ayami payapa. Ay masakit siya pinini. Den taong ining panahon na iti. Alalang panahon kay nga pong Ginoo. We are so busy with so many things. Nakatamo karakon a concern king be. Anya magugulo tamo isip. Ala tamong kapayapan na pilubluban. We are so busy, no? With gathering things that money can buy. And we forget the things that money cannot buy. We can buy everything. Things. Pamangan mo. Imahalan mo. So on and so forth. Jewelry mo. So on and so forth. But you cannot buy love. You cannot buy a family. You cannot buy a relationship. You cannot buy forgiveness. You cannot buy mercy. You cannot buy generosity. Masalinge ka na ganang bagay nga iti. Ama kay tune, kaligayan at kabaldugan kay bienaning tao. We are so busy with so many things. Alatang panahon kay ngapong Ginoo. Anya ingke katamong disposition istong kay munabalo nung mayap o mali, katutuan o kalaraman. Tama distinguish. Uling ing panyukad metong yamo, yapin ang Ginoo. Nya nung may balo yung Ginoo. Nung may balo yung Ginoo. Unless of course, balo may Ginoo at outright, may buring panusigan yung Ginoo.
ay may buring panusigan ng Ginoo. Nya, iti yang metong maulagang pagkakataon. Itamong sablang Kristiyano, abisang makitutuanan king apong Ginoo. Panalakaran tamo ing katutuan. Ipamana tamo ing katutuan karing tutuking enarasyon. Banenala mag-suffer. Karening dakala fake news. Mimiral ngayon kasalukuyan. There is so much lies. There is so much falsehood. Ngayon panawunay tiking bietamo. Magugulo tamo isip. Tamo balo. Nung nanong panalakaran tamo. Uling etana balo. Nung nanong katutuan. Tamo na balo. Nung nanong mayop. Nung nanong marok. Nung nanong matulid. No? Nung nanong baluktot. King bietamo. Uling. Ning kaya katamong kayalan beluan. King pundasyon na ning katutuan. Yapi ni Jesus. Niningal doon nga iti. Agkatana katamo, ning buong Santa Iglesia, ing bigising tamo, king kaya katamong maluwat a pamanudtud, o bangungot, king kalaraman. Panalakaran tamo ing katutuan. I'd rather get hurt with truth rather than be comfortable with lies. And resolve to be with God in bad times than to be with the devil in good times. Amen. Bendisyon na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talakad tamo po. At wan tamo king mayupayang Diyos, ing maging tapat tamo king kasalpantayanan, at manakit king aslag ning kayang lupa, nga tamong manalangin. Ginoo, sapan mo king patuto, king kekang amano. Ginoo, saupan mo keng patutu, king kekang amano. Para karing pamuntok ning Santa Iglesia, mikaw karagdagan lasanang kalam, papagbanal karing tawong mi pagkatiwala karela, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, saupan mo keng patutu, king kekang amano. Para king kekatang bansa, sana maging uliran niyo, at alimbawa keti king aslagan, king pamibiyebye makayagum king Dios, banketa apansindet ayapusan, ding bansang makapadurot kayo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, saupan mo keng patutu, king kekang amano. Para karing malugod king amano ning Dios, mipagkaluban lasanang sikanan patutu, king Dios sa karelang sa salpantayanan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, saupan mo keng patutu, king kekang amano. Para kay katangan, matampa at mitmong tula ta sanang makapagsadiyo, para king panyatang ng pasibayong Jesus, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, saupan mo keng patutu, king kekang amano. Igpadirinan mo king kapanayan, king pamipasikan mulog, king pinili mong balayan. Tingiran mo sa at pakiramdaman, ining pagamuha mo mikeka. Idiyatuan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Maging tinabi yung bawat saya, maging kalapit kekang lubog, maging galitin kekang tula, maging kekang katawan o Ginoo.
Manalangin kayo kapatid, man kanakot kay kayong taon, maging katanggap-tanggap ya arapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan na saning ginuiting daong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagiw, king kikatamong ikasaplala at ning mabilog ng banal na kapulungan. Wag inuman ano na sanang ingupaya ning kekang Espiritu, ape pabanal kang Mariang gintuning kekang anak, papalanan na laring ayin, abibilimi babo ning kekang altar. Idayadon making kapamilatan ng Kristong ginome. Amen. Ang ginamanatili kaya kayo. At kekaan timurin, Itas sila ring puso yo. makatasno king ginu, Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulad din pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alangang katlubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. Inyambing po kang babaeng may kasawad kay kami anting tao. Ti pananet ang binalak mo kanita pang minuna at bigla ne para kay kaming dalan painturo king kaligtasan. Gini panayan may itangal do patangi Kristong ginumi pagbalik yang pasibayo kambining kayang ligaya. Kanita maging kay kamayasana itang kaligtasan na pengako na ang ini paninayan mi king mit mong kasalpantayanan. Bulinita kambering sa blangkor ng anghel karin banwa darilot mi kay kang ligaya dahil makebe alang tuk ng babe kapurian keka at ngaming ang kakanta. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kailaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kailaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ikapin balaw onoloig pa kang panibatani sa blang kabanalan. Uli ni tayo panigapumi. Itugtog may ng Espiritu mantumayang titi pangambon karit ang ayin mi. Ban pabanalan nalat para kay kami. Gawa na lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. Bain ako sang loob dinawan ng biyan aking pamaylas at kamatayan kinwaling tinape. Pipasalamatan ako. Pirason At binyan ka rin kayang disipulo at nga na. Kuna niya iti ikayong anat ka na niya. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginu ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay Badang Minapon, kinuha na yung kalis. Pasibahin pasalamat kay ka. Binyane ka rin kayong disipulo at nga na. Kuna niya iti kayo nga na at minom kayo kaniti. Uling iting kalis ng kanakong daya. Yung daya ng bayo talanganggang tipan. Ame bubo para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti king kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabus mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. Si
Ngayon kaganakan mi, o mapamakalulang igpain, kamatayan at pangasubli ng may biya. Darawon miya kaya kay ting tinapi ng biya, ating kalis ng kaligtasan. Layan may pasalamatan kaya ka. Impepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang may sulusulo kayong katawan at dayan ng Kristo. Tipunan na kaming anting metong ng banalay Espiritu. Ganakan me o igpaing banala kapulungan mo ang makalaganap kay mabilo kayato. Ban may ganap iya sa akin lukod kambi ng Francisco kay kaming Papa. Florentino kay kaming Arzobispo. Tingin sa blang Obispo pari Diakono at sa blang susuyo kay banala kapulungan mo. Ganakan mula naman di kapatad ming minuna ng pepainawa king pihong kapanayan ni pangasubling mebie. Idala mo la di sablang mayang nabi king pakalulo mo kitang masalang arapan mo. Pakaduluan mo kengan. Gaban makengan karapat dapa makamit king bilanganga. Ban kambinin mo na Birhen Maria Indoning Diyos. Kambinin ang San Jose ang esposo na. Kambinin mo na Apostol San Agustin na kaming patulunan. At kambinin sablang banal may biyebye kalugod-lugod keka king kikabaning panawon. Apuriyan at apaligayan ta kasana king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo Diyos yung pangmayupayang tuto kagam ng banalay Espiritu kay kay sablang tangalan at ligaya manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tayo ng kapanaligan at lugod kay Gigpa, karing amanong tiro na kay katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami aganakin sa blang marok, malugod mong pakalabing kapayapan king panawon mi. Baling ka sa paning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at pigabis kami ngalang kasasakulan king sablang kaligaligan. Kabang panen at pagsadyan ming panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligayo, manggaman kingalangga. O kinaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko babya ko kaya kayo. E sana babalik na rin kaya kaming kasalanan, nung pansinan ming kasalpantayan na rin panalakapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayagbang king kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman kingalanganga. Amen.
Kapayapaan ng Ginoo mantabi sa kapilan man kaya kayo. At kaya kaunti mo rin. Yung pagtayang waganing kapayapaan, king metong at metong. Ni Kristo yung kodero ng Diyos, yung miralo kayong kasalanan ng yato, nung na rin mayawos king apo naning kordero. Pinay ko dapat dapat pabalaos keko, dapat ingin kas mga mano, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningining pinatin, era kaya tanggap kayong sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakawlanda ka balang mamawari at yuka keni, at pagkasanmeto kayong lupusan ng sarili ko keka. Kaya mo sana'y paintulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
dapat mahuli na ng ining penatin, nila kaya ng king sakramento, kung may kamuman espiritual, kining puso ko. Kakaulan ka ka, wala mong mawari, at yung kakini, at para sa metong kay lubusan, ng sarili mo kaya ka. Kaya mo sana ipagtulog ka pilanman, ipikawali mo kaya ka. Amen. Pamadyan tayo kung ngeni, ikoratio, imperata. O Diyos sa ipani, lalapit kami keko, kaniting masipit pangangailangan ni. Aduan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na, karing dakal la tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi Loret ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karela, pagkalaman mula nga lang hanggang kapainawan, detang mayang unabye. Pagkalamuke kami ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasawb kami, karetang atsu king pamangailangan. Ipanigapumi keko, ing patuknangan mo na sa ing pangakalat niting virus, at ing pangakabus karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempong magari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, emusana pisawili ng aklis mi keka, king kaguluan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaduluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Diyos, sa ginumi, ang sakramentong tinggap mi, ipakit na sana ke kami, ing kekang kapatawaran at lugod. Manano na sanang ikaming parangal, king indo ning anak mo. Miligtas kami, kapamilatan ng kayang panyatang, busal mi anting tao. Uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen. Hindi naman natili kaya kayo. At kekan timurin, Bendisyonan na kayo ni may payang ginong Diyos, ingig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Mamaya kayo king kapayapan, panalakaran tamo sana ing katutuan nung makanano ng pinalakaran ng ginutamong Jesu Kristo. Salamat King Diyos.